алейкум, эфирде Gönül программасы ve мен сізлерні бүгінгі мұсафырымызмен таныштырмаға есте, бұл Сафинар ханым Джемилева. Ассаляму алейкум, Сафинар ханым. Merhaba. Сафинар ханым, сіз өзіңізді насыл танытыр едіңіз? Өз ақында не айтар едіңіз? Мен çok memnunum. Bir Kırım Tatar milletin, liderin, dünyada belli disidentin eşi olup, ondan onu yaşayışın bir payı olup yaşağanıma ve ondan beraber elge, endi 40 yıldan beraber ketemiz ve inşallah da çok yıllar beraber yaşamaya umuttayız. Biz de sizge bunu тілейміз. Ya siz özünüz nasıl ailede doğdunuz? Ben Bahçesaray rayonun Akşehirkoyun Mustafa Osman ve Akçokrak köyünde Naile Setveli ailesinde Uzbekistan'da Yangıyül şehrinde doğdum. Ve böyle bir çok heyecanlı kızcık ekenim ve sevgi arasında, müzikalı koranta arasında ostum. Babam kemaneciydi, anam Kırım Tatar türkülerini çok yaxşı yırlaydı. Bitam ise teşit türlü hikayeler Kırım için aytıp bizge anlataydı. Kırım'ın temiz havasın, Kırım'ın o temiz salkın suyların, o meyvelerin bizge anlata biz de onların dinlep ostuk öyle arada. Білесіз, Сафинар ханым, бізде бір çok misafirler şunu hatırlayırlar ki siz hocalık yapkan ediniz, Yangıyül şehrinde Alman tilini bereyediniz ve sizni pek yaxşı hatırlayırlar, hoca olarak hatırlayırlar ve hatırlayırlar siz gençlikte öyle meri hareketimizge hoş olğanın. Demek bu her şey ailenizin tesirinde oldu. Demek ailenizde bu vatanға sevgi ailenizde aşılanğanıydı. Elbette. Sevgi vatanға ailede aşılana, ana tilge ailede öğrenilir, tertip, kultura, ebet hepsi ailege bağlı. Ve men Kırım Tatar arasında balalarım bu Kırım Tatar kasabasıydı. O Tatar balaların ostırdık, okuttuk. Onun için onlar hepsi beni çok yaxşı bilir. Ali bulkun biz görüşemiz. Endi hepsi ostiler, ana baba boldular. Ama sizni pek yaxşı hatırlayırlar. Ve elbette herkesge bilesiz meraklısı şu ki nasıl siz Mustafa ağamızla tanışıldınız? Kim sebepçi oldu? Ben de bu taraftan birinci kocam vefat etti. Ben belirledim, endi dünya kayıp. Biz oğlumla, Eldar'la kaldık. Anam, babam bizge çok yardım ettiler. Ve endi bu milletime fayda etsin dep, haydi dedim, keteyim bu Yakutistan'a ve ona biraz yardımcı olayım dedim. Demek bu sizin öyle büyük isteğiniz. Mustafa Ağa o vaxtları siyasi mabuz. Siz kettiniz yardım etmeye. Evet, o zamanda Mustafa Ağa için gazetalarda pek çok makaleler çıkıyordu ve onu Sovet hükümetinin düşmanı dep anlatıyordular halka. Onu Mahrovый antisovetçik adı koygan edilir ona. Ve o özünü yaşayışını, serbestliğini, özünü canını ortağa koyup milli hareket
үчүн инсанлардын акукукларын үчүн корчалап халкын ветаныма кайтарайым деп Совет үкіметіне қаршы зұлым devletке қаршы шықты ve өзіні рухынан бұл кеткен yolundan hiç қайтмады ve onun için men için çok bir büyük örnek ve men tarafından pek iftibar diyeyim sevgi o insan kazandı. Бірінші көрішівіңіз. Мұны сіз тап Якутияға келдіңіз, білесіз, мен атта тасауыр етіп боламы. Якутияға, осы ұқларға, вазиет қиын, совет деврі. Башта бір маға ғани деген баламыз анда кетті Якутистанға, онан да тікаран яшады ве оны қайтарып берділер, оны янды қалдырмадылар. Ve Mustafa'ga ondan beraber bir mektup yazamağa. O mektupta soray bu yaşayan yerinde bu milli hareketler, nasıl insanlar neler yaparlar, neler ola deyip men de mecbur oldum bir mektup yazmağa ve men bir evçigim var edi. Ana evini satayım da yazdım ona ve milli hareketke vereyim. Hepsi bir men yaşayış mende olmadı. Bu paraga da olar özüm aklımca alsınlar çok maşinkalar ve Kırım Tatarlar için bütün malumatlarını yazsınlar da bütün cemaatка bildirsinler diye. Demek siz Mustafa Ağaға böyle yazdınız. Ben hazırım evini satmağa, milli hareketimizge bu paralar ketsin. Mustafa Ağa da bek yaman onu beğendi ve bir daha mektup yazıp beni davet etti Yakutistan'a. Endi bu yaz geldi, men eşyalarımı toplap, anam babam haberi yok, biremin haberi yok, eşyalarımı toplap kettim Yakutistan'a. Haydi dedim keteyim, bir gün alanda barıp çıkarım. Biletler aldım Moskva'dan ve kettim. Evet, anda bardım Yakutistan'dan barsam, olar men karşılama çıkanlar bir gruzovik arabasından. Men de o zaman anda bu su baskan ortalıkın bızlar ergen ve su baskan uçaklar uçmay. Ve bu Mustafa yaşayan поселкаға tek böyle nemeler An-12 kukuznik dedik, anali uçak uçaydı. Anda men tıkılıştım da bir adam var edi ve Kalman üstünden böyle ne desa barıp çıktık Zıryanka поселкасына. Anda da olar endi arabanın kelgenler, yanında bir Alexey degen bala yaşaydı. Olardan ekisi kelgenler meni karşılamağa. Demek siz kelin olarak Yakutiyaға düşesiniz. Gelin olarak da zaman var. Geldim, varam bu akrabalarına diyeyim, ne zaman geleceksiniz, kuda bulacaksınız. Mustafa mektup yazsa ne zaman geleceksin, ne zaman geleceksin deyip. Ben de kettim soy soplarına, ne zaman kuda geleceksiniz, Mustafa bekliyor. Son ne olsa nişan alırlar, bir şeyler toplap gelirler. Hayırov, Vasfiye, da bir adam gelgenler kuda bulup, ondan sonra bunu resimleştirmek gerekti. Ve ondan sonra şeylerimi toplap Ya sizin ananız babanız, buna bakınız, sizin ananız babanız buna nasıl bakkan edi? Men tap Yakutiyaға keteceksiniz. Şimdi bizge elbette kolay etmağa, bu bizim liderimiz, bu bizim gururumuz, ama o vakitlarını eğer tasavvur etsek, bu gerçekten de kolay olmadı. O zaman sizin ananız babanız sizge destekçi oldu mu? Onların duyguları nasıl? O zaman da
неме милли Мустафаның адыны böyle yavaştan ayta edilir ve onu yapkan hareketlerin yavaştan ayta edilir ve sakınıp kümersi adamlar onun için devlet düşmanı ve o men anam babam normal bir men neme tabiatıma göre onlar normal şey bellediler. Ve babam aytı bak sen anda ketersin, boldurarsın, talarsın, Mustafa'dan ayrılmak istersin. Ancak bak biz Mustafa'dan ayrılmayacağız. Yani ölgence Mustafa'dan beraber bir evde yaşadılar. Mına Yakutiya. Nasıl anda hayat geçeydi? Nasıl yaşar? Bir koyuştu neme Kalıman çetinde bütün Sovet hükümetinde sürgün olgan, oturgan adamlar, kümersi kelgen özü anda çalışmağa, öyle kazanmağa kelgen adamlar. Siz özünüzü nasıl hissetken ediniz? Özünüz. Sevgi insanın şalıştada yaşalına eken, öyle o gerçek laf eken. Gerçek laf. Ben buna inanmayayım. Bardık anda o общежитиеда bir koz odada o yaşay. O kravat koyganlar, duvarda da bir şkaf, kitap şkafı, Сахаров hediye etken приемничек, magnetofonu var idi. Anali geldim и başladım başlamağa barıp magazinden oklav aldık. Mustafa Han'a en sevimli yemekleri pişirmeye başladınız. Başladım ona yantıklar yapmağa. Bana 40 yıl ona yantık yapıp o güne hatta ben sizin yantıkınızın çöberekler, yantıklar yapıp beremiz. O başta evet bir neme öyle uzak yerden kelin almağa bir kolay şey değil. Onun için Mustafa'ga özün bütün epistolar janrın bütün nemesini koyup kuvvetin takatın mektuplarını meni yüreğime kırıp aldı ve ben bu birinci mektubunda maneme yazam. Öyle bir sözler, şiirlerin sözleri «Женщину чтите, вьюдаль земную, счастье небесное вносит она, страсти порывы, в радость небес, и перевоплотите, способность дана». Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevgilim Mektup berdi ve mektubun tübünde de tamğa kitaplarga koygan tamgası bu yarım bizim Kırım yarım adamız çevre chetinde tiyenekli tel ve üstünde yana meşhal ve bu tamğanı görgen son men başladım eşyalarımı toplamağa ve dünyada ele kuvvet endi yok idi meni tutmağa, kaldırmağa. Eğer uçaklar uçman olsa, ben perikladnoy arabalarla getirdim, ya jayav getirdim. Bir gün elbette barıp çıkar edim. O kadar büyük sevginiz var edi mi? Öyle fanatik oldum. Hali de bugün? Hali de bugün. Bugün de öyle sevginiz alevleniyor. Oy, alevlengedi, ne alevlene? Neme endi evet bu yaşımızga kelgen soň biraz
неме соссыз аннайық бір-бірімізін ве оны истеклерін соссыз не істеген білем, не фікірде болған білем ве hayatımız devam ете. Ya Mustafa ağa, mına turmuşta nasıl bir insan? Turmuşta çok laf etmeyi. O çok çalışkan insan. Айтқан lafları her vakit неме весомый дегендейін. Ve olacak ufak tüfek şeye çok kulak salmay, onu bir mühim işi var, onu beceri, onu yapar. O çok okuyor, İngiliz tilinde okuyor, Türk tilinde okuyor ve oğuna koygan maksadın onu ille becerecek, yapacak ve çevre chatinde her vakit insanların toplay bu maksatın yetmek için her vakit gerek insanlar ve o insanlar da ondayın bu maksatın anlamağa gerek ve onunla beraber o işlerin becermeye gerekler. Onun için o bu lider ola. Ya siz bu yıllar içinde birbirinizden neni öğrendiniz? Siz Mustafa Ağa'dan neni öğrendiniz, o sizden neni öğrendi? Evet, çok şeyler öğrendik. Halkla hareket yapmağa, halkın yüreğindeki olan kasevetlerini, onların isteklerin yerine getirmeye, kapımız her vakit millet için açık ve o bir vakit telefonun söndürmeyi. Sutkada 24 saat on telefonu çalışıp otura ve milletin pulsunda kolunu tutup otura. Kayda bir yerde bir şey oldu, aman gece gündüz hazır yardımga çıkmağa. Şimdi keliniz biraz daha tekrar tarixinizge qaytayıq. Mına Yakutiya oldu. Sonra bilesiz, sizin hayatınızda siz özüne pek öyle kıyın bir ömrünüzü sayladınız, seçtiniz bu meşakkatli Sovet sistemanı yaşamağa. Bu gerçekten de herkes için pek kıyın edi, sizin aileniz için pek kıyın edi. Mustafa Ağa'nın yakınları, onlar herkes için pek kıyın edi. Mına o vaxtları birçok tentuvler geçirildi, sizin evinizde de geçirildi. Ve o günlerini nasıl yaşadınız? Ben endi bir liderin kadını bolgan son, endi hazır edim bütün kıyınçıkların onunla beraber dayanmağa. Ve bu tüntüfler, yılda 2-3 kere geçirediler o tüntüflerin. Ve o tüntüflerge alışman çaresi yok. Her zaman çok sınırlı böyle moralin bızgan, o keyfin bızgan bir şey. Son seni bütün evin tüntüp her şeyin bakıp, arap, karıştırıp böyle kete edilir ve yazık günlerle yazıp çıkan kağıtlarımızın, kitaplarımızın dolduralar bir çuvalga ala keteler, ondan da bitti iş. Onlarda teşit türlü tüntüfler var edi. Sen böyle ayçıktan gelip her bir şeyin karıştırıp bakalar ve yüzlü tüntüfler var edi. Sen evde bolmaganda kireler, bakalar, bir şeyler kıdıralar. Son bir kere
мен evге келсем, маға қоншылар айталар, Сафинар, сен evде жоқ едің, қапында балабан неме кілет бар, ама сен evінде свет янды, сонда бірсі сен evіне кірді. Сонда бақсам, қоншыдан мерден қойылғанда, мердвенден атылып evime кіргенлер. Енді болар бір шеге тигенлер, ұнапқанлар деп бақсам, Мұстафа Күтме Якутистанға парам бар еді. Оны кітап арасына қойған едім де, ве башқа кітаплар арасында тұра еді. Бақсам, бірда о кітап арасында паралар жойылды. Ама қырсыз олса епсін алар еді. Бұлар ярысын алған, ярыс пара тұра. Сон бұл әрекетке да башқалары да қошылды. Хайсерін бала бақчасынан қолып шығардылар. Бір кере оны больницаға қояжақ қолдылар. Бір кере асылды қолып шығардылар. Мені іштен қуаладылар. Бұл епсін үстіне бөлі обаланды. Енді даянамадым. Саба тұрдым, кеттім Янгелін КГБ-сіне. КГБ-н немесіне бинасына кірсем, бақсам коридорда отыралар. Екі дәне яш бала нарды ойнайлар. Олан яндан кечіп кіттім. Сон анда секретар шотыр стол башында. Она дедім, өзінде начальник, о шашқаннан найтажам білмей башын салады. Ачымдан қапыны бір ачтым. Бақсам, бір қапыда бар екен. О қапында автомат оларақ ияқ көйтедім. Маса башында бөле дүлбер, мазалы, бір бақылны, бір өзбек адамы отыра. Сон бұның қаршысында сіз білесізім дедім. Ақшам сіздің сотрудниклеріңіз келіп, мені evімде параларым қырсладылар. Маға керек ме айтмаға дедім, мен білем, сізде езілі немелер де олар, обыскалар. Егер мен айтмайым, сіз оларын ебердіңіз, барон парасын алын деп. Но сіз келдім айтмаға, сіздің ішчілеріңіз неме қырсызлар. Мен екі балан бақам, оны хапске қойдыңыз, екі баланы бақам, сіз келіп мен сіздің сотрудниклерім параларым қырсыладылар. Бездельниклер дедім, отыралар нарды ойнап, мен де оларын бақажама. Бұл сон дедім, ішімден шығардыңыз. Балам хастахане, сақ балам хастахане қоясыз. Но епсіне емин едім, 120% олар неметкен. Олар башқаларын қолындан япалар, өзлер четте отыралар. Böyle сұрып, келіп, қияnetlіктер yapмайлар. Біреуін қолындан япалар. Mesela Хайсерін больница қоймақ үшін медсестраны берелер. Бар да, оны қой больница на обследование. Менде өзім балам, не үшін анда қояжам? Барып, анда больницада қауғатып келем. Бұл адамға айттым. Бұл адам башта шашып қалды. В шоке олды. Мені дерзость, татарча білмеймін, вот это дерзость, это вот с моей стороны, моей дерзости, он шокирован был. И сон башладым, өзіне келіп, башладым аға қычырмаға. Что вы себе позволяете?
что вы это про нас так это самое говорите? Дедом я сказала свое дело. Ваши работники нечисты на руку. И çıktım кетtim. И все, енді келдім evге. Анда герой едім. Ама енді қаранақ түшті. Еже келді. Енді бір өзім евде қалдым. Қайсерінен. Қайда бір тірсете дейін болар енді келелер. Ки анахтарларым. Ербіші оларда бар. Кірелер, ачалар, чықалар евімден. Дейін болар келелер мен неметме. Башыма ястық ташласалар, бітті ішім. Я оларда елда күткенде бір машина ұра күте ғаза болды дерлер, бітті. Тентувлер олып keçti. Не тек olmadı, сізге пек қиын еді, мына гежелер не чекше едіңіз. Ама қайдан күш тапайдыңыз? Ана мені ең büyük мақсадым оны қорчаламақ. Фікірім де, ақылым де, жүрегім де hepsi bir болып onu korçalamak. Evet. Ve bütün dünyaya bildirmek ona yapkan haksızlıkların. Ve o kadar duya edim onu, ne zaman onu karcerge koyarlar, ne zaman onu da şizoga koyarlar. Bu hepsini çok duya edim. Sanki men anda oturam. Ve onun için kolumdan gelgen yapaydım, sabah turaydım, men endi kahraman apayı, men endi milletçim, men endi vatanperverçim, karşıma gelgen insanga anlatam, nasıl halkımız çekişe, недайын қиыншылықтардан keçeler ve vatanga ketmegence bizim ne tilimiz olacak, ne kültüramız olacak, ne özümüz olacağımız. Ve etrafınızda birçok insanlar daima olgan edi. Sizin kısmetiniz oldu birçok tarihi insanlarla tanış olmağa, birçok dissidentlerle tanış olmağa. Biz Andrey Sakharov'la tanış oldunuz, Yelena Bonner'la tanış oldunuz. Bu tanışılar hakkında ne aytabilirsiniz? Mustafa'yla tanış olgan son men dissidentler dünyasına düştüm. Onlarla beraber hareketler yaptık. Ve onlardan çok şey öğrendim. Sovet hükümeti bu çok bir zayıf devlet olganı anladım onlardan ve bir gün olacak o devlet darmadağın olacağına onlar hepsi emin edi ve kolundan gelgen işlerin albara ediler. Yaza ediler, son imzalar toplay ediler ve bütün dünyaya tarqata ediler. Sovet hükümetinde olan haksızlıkların anlata ediler, dergiler çıkara ediler. Bütün milletler ne hakları nasıl, onların bu Sovet hükümetinde bakılmay. Öyle etip Larisa Bogorodichna, Laut, Alexander Laut'la, Alexander Podrobinnik'le böyle çok insanlarla tanış oldum ve onlar da birbirine çok yardım ettiler. Ayrı böyle kureş dünyası olgan edi. Evet. Böyle mülkün aytmağa. Ve herkes emin edi. Herkes emin edi bu Sovet devleti ille yok olur ve her şey çözülecek. Öyle eminlik yaşaydı sizlerde. Evet. Onlar eminlikle yaşaydılar ve onun kolundan gelgenin kadar bu devletin yıkaydılar. Ya bugünkü günde sizde eminlik var mı? Bu eminlik olmasa adam hayatı toxtay eken.
Ve eminlik son tek eminlikten değil de o eminlikin yerine getirmek için hareketler yapmaya gerek. Ve bizim liderlerimiz şükür Allah hareketler kolundan gelgenlerini yaparlar. Bu dünya tarihine bakanda, bu hareketke bakanda büyük iş yaparlar. Ve birinci sıradalar. Ben çok minnettarım, doğru yol tutarlar. Ama kuvvetimiz bu çevre çetimizge bakana kuvvetlerimiz sebep çok az. Ama az olsak da bizim davamız, sesimiz bütün dünyaya gitti. Ve hepimiz bir olup sesimizin bütün çıkarsak, onların kulakları tınsa bizim kıçırganımızdan son meselemizin bakarlar. Ya mına Kırımға ne vaqt qaytınız? Birinci mına avdet yolunuzni hatırlaysınız mı? Birinci Kırımға biz 89. sene qayttık. Başta oldu 87. sene. Bütün Kırım Tatar milli hareketimizin aktivistleri Kırmızı Meydan'da çıktık ve anda yürüyüşler yaptık, mitingler yaptık. Bütün posolstvaların, belli insanların, yazıcıların hepsini yürüyüp meselemizin anlattık ve bu Родина или смерть деген лозунгларын көтеріп, бірінші лозунгларын мен yazған едім. Лаутын evinde тоқтадық. Базар күні bütün магазинлер қапалы. Напайық маға неме вайсы берділер, yazып базар терісі лозунглар olsun деп. Сон bu lautların, çarşafların aldık da torunun boyaların alıp гласности демократии для крымских татар, Родина или смерть, демократия, верните Родину крымским татарам деп, анали учтане лозунг яздық, ve базар күні шыққан едік мейданға, лозунгlarımızın көтеріп, ve бірінші демонстрациямыз сол күні болған еді. Öyle етіп başladık. Mına Kırımға келгенде, sizi nasıl duygular kaplap alған еді? Maqsadınızға eriştiniz? O zamanı Kırmızı Meydan'da Rodina degende bütün bu kırmızı taştan hisarlar titredi. O kadar bizge başka çiftler de koşulup bizge başka milletler de поддержка ettiler, yardımcı oldular. Bizge karşı tituşkalar da çıkardılar. Tatar Ivona с Крыма деп. Son сообщение tas oldu, yazdılar neme Kırım'da nemeler Tatarlar krematoriyalar var idi, Tatarlar insanların yakaydılar deyip böyle. Son biz öyle anladık, şimdi bizim Kırım'dan, Moskva'dan kovalayacaklar. Çünkü bir ay bizim dayandılar, şimdi bunlar evlerine gitsinler deyip tutup bizim yüklediler kumun poyizga, kumun uçakka atpırıp ettiler oturgan yerlerine. Ondan sonra kayıp geldik Kırım'a, Özbekistan'a. Anda insanların işlerinden kovaladılar. İşten kovalangan adamlar çantanalarını alıp doğru Kırım'a yol tuttular. Öyle bütün miting, cemaat yaz edi. Herkes meydanda otura. Ağlay, sızlay, balası çağasın. Endi kuvvet yok edi Sovet hükümetinde onların tutmağa. Hepsi yavdı, kum uçakla, kum jaya, kum arabayla Kırım'a. Öyle etip Kırım'a gelip çıktık.
Кырымға келсек, бірсі бізін істемей, бірсі бізін беклемей, не эв, не барк, не иш, не прописка. Ана жематымыз бұл қасабаларда кім землянка япты, кім палатка қойды, кім вагон içinde, кім цистерна içinde. Бұл қиынлықларға бақмадам, сізде бүтін қалқымыз кебе, сізде бір чоқ қиын күндеріні яшадыңыз, евлеріні құрмаға башладыңыз. Ве сонра сізде Қырым татар қадын қызлар лигасыны құрдыңыз. Ve bizim halkımızga yardım etmek için birçok faaliyetler albardınız. Bu faaliyetlerin doğrusunu aytsam herkes hatırlay. Ama keliniz şimdi en meraklı bir vakayani hatırlayıq. Bir керек келді haber бізге teşkilatımızga ananda земляничный көйінде біздің татар балаларын ұрғанлар, кішкене балаларын, оны 12 yaşında милиционерлер тұтқанлар да балаларын дөггенлер. Енді кеттік, бір-екі қадын олып, арабаға мендік немеге, Белогорскіге. Анда барсақ, біздің ПМК-мыз бар. Ол ПМК-да Ремзи Аблаев, начальник. Ремзияға дедік, земляничный көйінде балаларын ұрғанлар, бізге бір араба берчін. Сафинар деді, тек мына бұл КамАЗ бар деді. Берді о КамАЗын, яны қасабалардан балаларымыз апайқайларын толдырдық. Біздің бөлі семіз апайқайларымыз толышты, КамАЗға кетеміз земляничный көйіне. Таптық о милиционерін Евін, оны чевречетіне бөлі қаплап алдық. Апайлар башладылар о машинадан түшмеге. Әркез бірші қычыра, бақыра. Çıktı militsionerin apayı, otu patladı. Yanında da 2 balası. Bana dedik, sizin akayınız militsiya olup, порядка bakacak yerine bizim balalarımızın döge. Bana şimdi biz gitemiz prokuraturada yazacağımız ariza sizin kocanızın oturtsunlar deyip. Bu apay başladı ağlamağa, yapmanız, etmeniz. Енді напайық, бірда толыштық машина кеттік Белогорскіге, прокуратура ариза yazып бердік, бұл мәселені бақыңыз деп. Сон прокуратура о адам чағырдылар, самына неме ариза түшті деп. Милиция барған қорантаға афу істегенлер, неметкенлер. Бізде нападжамыз. Бір ерде яшайлар, бір ерде неметелер. Сон аризамызын алдық та. Ама әркезге өрнек олды Қырым татарларын пармақнан темеге болмай. Аттақ қадынларымыз қорчала біле. Ер бұрана ватаны evladını да қорчалай біле. Öyle bir hikaye de болған еді. Сафинар ханым, келіңіз да бір вақияларына қатырлайық. Сіз оле олды ки сіздің фалиетіңіз бағылы еді сіз бірчоқ инсанларнен көріштіңіз, ве елчілернен көріштіңіз, атта президентлернен көріштіңіз, ве мұна сіз бірінші леди оларақ, сіздің вазифеңіз böyle ki tedbirlerde nasıl? Siz sözlerinizde nasıl hissettiniz ve nasıl hareketler yapmaya tırışasınız? Evet, biz çok bakanlar karşıladık, çok konsullar, türlü devletlerin konsulların karşılap, onların vazifelerimizin, milletimizin yaşayışını anlatıp, öğretip, onların türlü merasimler geçirdik, onlara konsertler yaptık, yemekler verdik, bak öyle geçe. Ama bu Kırım işgal olgan son bizim Mustafa'ga muvaffakiyet verecek oldular Polonya'da. Bizni davet ettiler. Polonya'da 25 devletin prezidentleri geldi, premier ministrleri geldiler ve anda büyük bir toplaşu oldu ve Mustafa'ga için film gösterdiler ve mükafat verdiler.
Бізден бері Петр Алексеевич Порошенко да янымызда отырды. Ве ақшам енді бұл мұфакетін алған соң емек верділер. Қаршымызда неме отырап Полониян президенті. Оны янында Обама, сон Дая отыра. Ve herkesге емек верділер. Біз де олардың қаршысында отырамыз. Мен янында Австриян президенті, сон Мустафа янында да министр иностранных дел Сикорский. Мен болар епсі ашайлар, лафетелер. Мен дедім Сафинар. Бұл емек ашамаға кемедік, ішімізін бақайық, тарих маға бір шанс берді. Обаманың көршмеге, мен анда бебеклер алып кеткен едім, дүлбер татар бебеклері. Обаманды артында қорыжылар қорылай, біреуін яна қоймайлар. Сонымен Сикорскийге айттым, дедім, ма керек Обаман янына бармаға. Ана қорыжылары мен қоймас. О деді, біз мұнда сайыпмыз, юр кеттік. Бебеклерін алдым, кеттім. Бұл Полониян президентіне бір бебек бердік. Енді Обама отырды, она бір бебек вердім. Обамаға құлаған айтам. Дедім, дүниян бір номер адамысыз. Біздің ветанымыздың қырымын бермеңіз Путинге. Қалдырмаңыз соны. Өзімде қафама келді. Вай, бұл русша анамайды. Мен русша айттым. О демесе янында она тержіман еттілер, о епсін анады. Имаға айта мен, оның үшін келдім мұнда, ярын чықышта олажам, епсін айтажам. Ве екінші күні чықышта шықты, ве айтты, Путин Қырымын қырсылады, ве қайтарып бермеге мечбур олажак. Ойле деп, мен Обаманың ресімін шығардық. Демек, бірінші лезилердің өзі сияси вазифелері де бар. Сіз де саясетте иштирак етесіңіз. Асыл да Қырым-ханлығында өле олған еді. Біздің қадынларымыз дайым өле саясеттен оғраша еділер ве саясетке өле өз исені қоша еділер. Я ваштан отырсам, тарих маға бір кере бөлі шанс берген, абағымаға айтмаға өзім мәселемі. Анале етіп, Обаманың ресімі де шығарған едік. Сафинар ханым, мына 2014 сенесі, білесіз, біз бұл күндеріні пек қиын ағырлық ебімізде олды, біз қатырлайық бұл ағыр күндеріні ве 3 майыс. 3 майыс бұл өлі халқымыз үшін өлі бір вақия олды ки, біз көрдік насыл халқымыз Мустафа ағамызға сайғы көстере, бүтін халық шықты. Мен сізні қатырлайым. Сіз де бірінші сыраларында алдыңыз. Сіз вақияларны насыл қатырлайсыңыз? Вақияларда мені гене бірінші мақсатым оны қорчаламақ. Егер атып башланасалар, егер дөгішіп башланасалар, мені бет бірінші сырада олма керекім. Оны қорчаламаға, бет бекім қолындан. Шейде келмез еді оны. Ләкин мен анда едім. Оның янында едім, пулеметлар, танклар, аскерлер қойдылар Мустафаға қаршы. Ама чок дау ерек халқымыз бар еді, байрақларын алып шықтылар Мустафаған қаршыламаға. Бет бір сайменді гүледі біздің біраққырлар деп. Олар азыр еділер біздің атмаға. Шүкір Алла, сон Мустафа дүйді немені кескінлешті обстановка.
ve қайтты Киевке. Біз де милетнен берабер қайттық. Ама білесіз, манда ясақ oldu. Ona Kırımға kiriş ясақ olған еді. Ve hepimizge bu pek ağır geldi. Elbette ağır. Bir insan bütün ömrü Yakutistanların, Magadanların, hapshanelerin geçip bütün ömrü kureşti ve tanıma geleyim. Onda mekanımda ev kurayım. Özümü milletimle beraber olayım deyip bütün ömrün öyle geçirdi. Endi işgal olgandan son birinci olup onu Kırım'dan yasak ettiler kirmege. Çünkü Putin böyle dağ yürek, böyle ruhu, böyle kavi insanlardan korkan. Onun için onu birinci yasak etti kirmege. Safiner Hanım, şimdi siz tekrar iki yol arasındasınız. Şimdi Kenya'da yollar, siz Emman'dasınız, Mustafa ağamızın yanındasınız. Ve buna umutlarınız nasıl? Bir şeyge işancınız var mı? Meni umutum da bütün halkımızın umutu dayın. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırımız serbest olacak ve ogumuzda pek çok hareketler, işler Kırım'ın şimdi bütün yapkan pisliklerin biz kuracağımız ve yerine getireceğimiz. İnşallah biz Kırım bizim ruhumuz, Kırım bizim biz onu tuzum ve bizsiz Kırım değil. Tek bir toprak. Safiner Hanım, ya hayatınız boyunca neyin en çok gururlanasınız? Gururlanam bu yaşayışta, bu hayatta kolundan bütün gelgen yardımım milletimiz için yaptık ve her bir insanın bizge muhtaç olan kökreginden bir vakit ötemedik. Onu isteklerin getirmege yerine hareketler yaptık ve onun için memnunum. Bu dünyada eğer halkımla beraber oldum, halkımla yanamız, halkımla kulemiz, halkımızla berabermiz. Bu çok büyük gurur. Siz öyle pozitif öyle insansınız. Her şeyi öyle pozitifle bakasınız. Ya dünya öyle. Ben pozitif olma, doğrusunu aytқанда panikörüm. Ama Mustafa'ga bakam, o kadar neme her şeye öyle bakay ki sen kim dersin bekli bu neme denişecek ve hareketler olacak ve biz hepsi bir galiba kazanacağız. Safiner Hanım'ın Mustafa ağanı sizni bugünkü günde ne ilhamdıran? Bizim torun, oğlumuzun Hayser'in ve Reşide kelinimizin torunçağımız ve o torun için yaşamaya gerek ve onun geleceğini kurçalamak gerek ve onu görgende onu Çavke'den konuşkanın işitkende yüreğin ırıp göz yaşlarında, gözlerinde ışık peyda bola. Ne güzel. Meraklısı şu ki, Hayser de Yakutiya'da doğdu, Meryem torununuz da
Гурбетлікте. Гурбетлікте доғдылар. Доғды. Ама иншаллах мен білесем келечегіңіз тек енді қырымда олсын. Я сіздің субетлеріңіз насыл кече? Мұстафа ағанин субетлеріңіз насыл кече? Насыл бір-біріңізден байлашасыңыз? 40 ел бір ерде яшап, біз субетсіз бір-біріміздің бек яқшы анайық. Бір-біріміздің көзімізге бақсақ, енді білеміз. Бізде халқымызда өлі güzel бір аталар сөзі бар. Evni gül etken kadın ve erni de etken kadın. Böyle ibarenin razısınız mı? Yani baktın sırrı neде? Біздің Құрантамызға баққанда, біз hepimiz millet hareketçimiz. Onun için bu ev hareketleri çok ona neme vermeyik, emniyet. Bizde en mühim halkımız. Eğer milletimizin evlatların gözleri sevinç dolu olsa, ışık yansa, o biz için en büyük baxt. Çok sağ olun Safinar Hanım. Bu güzel noktada programımızı yekünleyimiz. Saygılı teleseyircilerim, hatırlatam bugünkü programımızın misafiri. Milletimizni sevgen, halkımızga tayanç olgan ve sadık kızlarından biri olgan Safinar Hanım Cemilova olgan edi. Daima bu zile olunuz çünkü bizlerden daima mirahlı.